Баткен областы. Ассаламу алейкум. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер. Достор, бүгүн 5 январь 2025 жыл Чүй облусу Сокулук району Сокулук мал базарында достор. 3-чү чыгарылыш. О, Баткен Лейлек хош кадам жайга кеттү. Машиналердин номери көбүнчө сурайт. 62 экен акырына. Чаласыздар достор. Biz uylар жаға кеттік. Уй базар тартып көргөзүм. 3-чү чыгарылыш достор. Сиздер только лайкты басып колдойсуздар. Каналга катталганды унутпаңыздар достор. Рекламалык кызматтын номери 777 84 96 48 достор. Саласыздар. Мына бул уйлар алынганбы же сатылып атабы? Бака, улар алынды, сатылып атабы? Канча болду булар? Ол 130 миң болуптур. О, алачы? 75'ten болду. Мына экөөбү? 75'ten 150. О, К дегенчи му? 120 oldu. 120. Не деп жазып коюм? Шу дейби? Kuşap. Ha? Kuşap. Куршап? Жаллата кетеби? Yok, hoşpa gider. Ошко. Өзгөн Куршапка кетет да. Жакшы. Мына. Жазып коюптур. Мага Баткен Ош Кызылкыя Ноокатты. Ушул номерге чаласыздар. Мага Кызылкыя Ноокат Ош. Не кайсы канчадан номерге чалып сурайсыздар достор. Бир уйга, букага канча, эчки, улак, кой, кочкорго баасын сурабадым. Уй базар жака келдим. Сразу эле. Assalamu alaikum. Кайсыздыкі? Сізде жоқ па? Базар алам. О, кімді келген? Assalamu alaikum. Жақсы? 170 lira. Музолысы менен бекен, а? Музолысы менен 170 лира тұр, есі жоқ. Онысы боғыз оқшайды. О, құнажын кімдікі? Қанжаға кет деген? Satılıp kettir құнажын. O, muzolu kімдікі? Сіздерде ме? Қанша? 165 mi? O қаншаншы тұрпа қайым? 4-cü. O 4-cüsü. Erkek urgaçı? Erkek. Қанша күндік o? 2 gün. Bunun sütü қанша var yani? Sütü 20 litre. Paroda Alato okşaydı. Paroda Alato 20 litre sütü var. Қанша берді базар bağı? Verdi? 145 mi? 145. Bir öyle siz abi. Tak, bu iyi bu. Bu kaça? 150. 150 bin. 150 bin bu 8 aylık. Bir de daha var değil. Bunun kaçanı tuğdu bu? Tuğsa ikincisi. Жақсы. Туса екіншісі де. Оның қанша сүті бар ем? Біріншісі қанша берді? Жаңа айтқанда білбейсіз, а? Жыл екі өлесіз екен. Жақсы. Так. Номерді айтып кетіңіз, ақарама. 0776 29 80 22. Ол тарғылы екендікі? Targılı iyisi çok mu? Assalamu alaikum. O kimlik eken mi? Allah. Satılıyor. Satılıp ketedi abi da. Kançaga ketedi da. Sır balga. 71 oldu. 171. Ya bol ver. Kança sırada 200 bin. Бұл
Ayşirskiy ili simental mı? Ayşir. 170'inde 207. O kaç oldu kan? Bu satılıp ket. Kanca var? 180. Boğaz ekan ha bular? Kunajın. 180 mingga ketiptir bu. Tak. Qara жақсы ekan bu. Bu yerda da bir kunajın turadi. Bu kunajın qancha ekan? 115. 115 mi? Boğaz ekan ha? Bunisichi olasiz. Sizniki emas. 115 mi? Jildirib atadi. Qancha oldi bu? Satla. Qancha? 120 o 125 mi? Nega? 125 deb qo'ydim. Öyle bir galıştın kadar otur galıştın. Bu galıştın qancha ekan? 160. Boğaz qanday? Jet ayga yaqin boğaz. 160. Birinchisi yo'q, ikkinchisi yo'q bular. İkincisi ekan. Evet, shunday. Yo'q, qaysi sotildi? Yerda yo'q-ku. Ular sotila turganda qancha bu? Bu boz. 8 ay boz. Alatov 7,5-8 aylık boz. Bu qanchani tuğdu ya? İçinde qanchasi? İkinci çıktı bu anda içindeki üçüncüsü. Geçen 8 ay boz. Üçüncüsü ekan Beş mi? salata. Alatov bu qancha sütü var ya? Bu anda buyursa bu 20'dan 25 kişiyim beri. 20'dan 25'e çeyin beradi ha. Bir öyle üstü. Tuyunca panla var. Bular to'yin deb qoldi. 8 ay, 8 ay. 8,5 ay bo'ldi. Bu 30'una öyle. Tuyunlar. 30'dan jo'g'ori beradi bular. Üçüncüsü içinde. Üçüncüsü içinde 30'dan jo'g'ori. Kıstığın içinde. Qanday bu qadar qaçtırсын? Kıstığın şirt salınlar içinde. Viskosini shvets salınıp turma, yaxshi. Bunda üçüncüsü doğar. Bağısı? 230 kadar. Qancha? 230. 230 ming so'm. Bunda şöyle. Сөйлессек болады. Екеулессе жыдағы бар ба? Желілері жақсы екен. Уже чойылып алып тұр, жақындап алып тұр. Жақсы. Дағы қайсысы екен? Үйде, aslında үйде de 30 baş var. Үйде дағы 30 баш бар дейді. Парода ойлар. Жаңа туғандар да бар, туй дегендер бар. Егіз топырақтар менен бар, жаңа туғандар. Жақсы. Номер айтып қойыңыз анда. 0708 0708 08 08 37 67. 37 67. А бұл құнажың кімдікі екен? Bilmiyorum, balдар var. Yok, kardeşim, жаңа туғандар да бар, туй дегендер бар. Жаңы туған үйлерде туйын деген боз үйлерде бар екен достар, çalasыздар. Так, бұл ала құнажына келеді, саулайым. Таза Алатау. Бұл қанша бұл? 165. Kaç atıyorsun? 165 екінші туыт дейді. 7 айлық боз, а? Жақсы. Бұл қандай бұқадан қашқан? Осменение дейді. Жақсы. О, қанша екен? Ала. 200 мың сом дейді. Ала ұйыл. Жақсы. Ya qaysı dağ var? Ya болды bir öyle. Жалғызлар, ha? Базар қанша берді бұға ба? Беріп атады марқы. Разы. Денсаулығы таза. Звачка чайнап тұрады, жақсы екен. Номер қалдырып кетіңіз? 505 0505 27 27 05 90. 0590. Достар çalasыздар мына. Так, мынақта. О, құнажың кімдікі? Не дейсіз жоқ? Қайсы? О, көріңдер бе? Қаншадан бұлар? Көтең боз екен, а? Қайсысы 120? Бұл 110. Бұл бirincisi içinde mi? Birincisi içinde дейді. Бұл 120, 110 dediniz. Бұл төртіншісі.
4-сі ішінде мына. Жақсы. Достар, мына çalasızlar dedim ama ben zıra öyle. Onların айтпады. Pazarın içine giriyoruz. Abi. O şu kimdeki? Sizler ki? Neyse yok. Ulalat ol. Şvit çok şey. Başka. Boş. O tokol mu? Sen bir ay oldu. Kaç odası? 180. 180 mi? 180 mi? Bu ne ki? Kırattan az turası süt. 180. Bu kança var ki? 180'den. 180. Var, paroda var kanday. Taza Şvits. Taza Şvitsler. O boğaz akına. Bu 8 ay boz, bu 8 ay boz, bu 8 ay boz. Degi 1 aylı olsun bir sütü veren 23. 8 aylıktan kança ekende? 5 litre süt verir değil mi? Azanı kança? 8 aylık 50, 820 değil. boğazlar. Onday uylar dostlar. Tak. Daha iyi dersin gittik. Allah uylar kanca ekende. O Allah kanca kimdeki? Ezi yok bunun. Varın ne ezi yok. Allah uyuzun. Maya daha gelip dur. O çoğun yegen edi. Здорово. Dostlar biz videonu ayaktayız. Şunday bağlar. Sizler toku like'ı basıp kollayınızlar. Kanala atılganı unutmаңыздар dostlar.